e yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniiɗo laaɓuɗo handuɗo e yettede yetteteɗo yoɓa yeddeteɗo muñño e yetti Allah e ɗi nemaji makko ɗi o nemini en e ɗi moƴƴereji makko ɗi o moƴƴi e meɗen e ko o muññani en nde bonnere meɗen nde wonɗen e bonnude mo bimbi e kikiɗe en yettima ko kanko woni tagguɗo on kanko tun o kafida e goɗɗo taggugol nde tagore dowre nden e leyre nden en yettimo ko kanko tun woni reweteɗo ala goɗɗo goo handuɗo e dewal siwona kanko kala rewaɗo ma kala ko rewa hara wona kanko haray ko rewi kon e ko rewa kon tooñi si o yaafaki haray battane ɗum ɗon kaka yiite yo allahu dandu en tawdede e ɓen en yettimo ko waɗi e ɓiɓɓe adama teddinaɓe kon o halfini en aduna on yo en wurnuto aduna on wurnitiren mo diina wurnitiren mo nunɗal wurnitiren mo waɗugol ko moƴƴi o okki en ko woni ka aduna ga kon fuu leydi ndin e ko ndi yaltini kon fuu kanmu ngun e ko ngu saƴini kon fuu ɗum ɗo fopp o waɗirali fi makko kanko ko waɗiri ɗum ɗo ko fi men ene ko o mari kon fuu kanko wona fi makko o marani ɗum ko fi men enen o marani en ɗum en yettimo ko kanko hani rewede ko kanko hani wotinɗinnede ko kanko hani yowede e muɗum ko kanko hani ɗaɓɓirede faabo ɗaɓɓirede ballal ɗaɓɓirede heɓugol e ɗaɓɓirede fi daɗugol hiɗen yetta mo no hani yettirde ni o manti nelaɗo makko on o mantirimo moƴƴugol jikku o manti fi moƴƴuɓe jikku o towni fi jikkuji moƴƴuɗi o neliri nelaɗo makko sakkitiɗo on muhammadu sallllahu alayhi wa sallam fi yo timmintinnu jikkuji moƴƴi ɗin en yettimo yen torimo yo fewnu en e jikkuji moƴƴi ɗin fewnata e ɗi jikkuji moƴƴi si wona kanko en torikemo yo fewnu en e laawol peewal yo fewnu en e laawol ngol nelaɗo e sahabaɓe muɗum e moƴƴunoɓe attinoɓe en ɓen ngol laawol ngol ɓe rewno e muɗum ngol tawata jemma muɗum e ñalorma muɗum no fota hentade ko halkiɗo tun ma halkotoɗo tun accitata ngol ɗon laawol jokka laawi goɗɗi goo en toriki en yo fewnu en e ngol ɗon o tabintinna en ɗon o wurna en ɗon o wara en ɗon o immintinna en koyen julɓe amin yen toromo jeejamo yo juule o nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallama o nelaɗo makko suɓaɗo suuta o nelaɗo makko giɗo makko mo o neliri yiɗugol e suɓagol e handindingol o nelimo e meɗen fiyo o hollo en ko honno rewirten Allah en torike Allah yo allahu juulu e o yo juulu e sahabaɓe makko ɓen e yimɓe suudu makko ndun e kala jokkuɗo ko ɓe jokkuno kon ka diina watti batteji maɓɓe ɗin Allah taw hara hiɗen tawda e ɓen ɗon amina musidɓe julɓe tedduɓe hulen Allah e fewndoji ɗin fuu kala ka wonɗen hulen Allah anden Allah no reeni en ɗon himo andi ko wonɗen e gerde kon hulen Allah si hiɗen weddi hulen Allah si hiɗen ka jama hulen Allah ka ɓeygure meɗen hulen Allah ka ne'ugol ɓiɓɓe meɗen hulen Allah ka ardagol meɗen hulen Allah ka ardegol meɗen hulen Allah e ɗe dewe ɗe wonɗen e wadde wota en waɗirɗe no faalira ɗen non waɗiren no Allah e nelaɗo faalirano hulen Allah e ɗi jikkuji meɗen ka huwodire meɗen hakkudeji meɗen hulen Allah e ɗi haqqeji wonɗi hakkude meɗen jonniten jon haqqe kala haqqe muɗum fino daɗiroyen yawmal qiyama golle men moƴƴe ɗen daɗa hara ko hoore men gollanɗen wona yimɓe kurkani ɗen anden
ko kulol Allah woni ko yoɓete yawmal qiyama fi yo neɗɗo on yo daɗo yiite o naata aljanna. ko kulol Allah waɗata ha Allah jaɓa golle jiyaɗo on o maranamo ɗe o yoɓamo ɗe ha o yoɓamo aljanna. innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, ko Allah jaɓanta wo ko huloɓe ɓen. hulen Allah anden kala ko wonɗen e gollude kon fof e ko wonɗen e wowlude kon fof eɓɓoreji men ɗin fof anden Allah no humpiti fi majji, himo andi fi majji, himo windiɗi, en daroy to yeeso makko kadi justifiyo ɗen ɗi fopp o landito en ɗi gootum gootum. ida ma halawta dahra yawman fala taqul halawtu walakin qul alayya raqibu. si a woni a weddike an tun jemma e burure ma a naati ka suudu ma, a fermi kuuru on, a fermi dambugal ngal, a fermi salon on, a fermi chambre on, a acciti ridoji ɗin, a ɗannini ampoule ji ɗin, wo tawi dey fewndo ɗo ko min tun woni ɗo, hay goto anda fi an ɗo, wi'u gayna ko an on meɗen wondi ɗo. wallahi inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fi l-ardi wala fi s-sama, la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fi l-ardi wala fi s-sama. Allah hay hunde ala ko wirnotomo hara o reena, o humpitaki fi ɗum ɗon, o andano ɗum ɗon woni e gollirde fewndo ɗon, hay ko fotata e gabbel jarra, hay ko jaasi gabbel jarra, wona ka nder leydi, wona ka nder asama, wona e nder niwre, wona e ka henti foppo himo andi, himo humpiti, himo eɓɓani foppo, o winday kadi fow, o yoɓay kadi fow. si on tigi tubali tori Allah yo Allah yaafamo. musidɓe julɓe tedduɓe, no jeeya e ko allahu yamiri en kon yamiroje makko ɗen no ɗuuɗi ɗe foppo noon hiɗen gayna ɗe. wallahu la ya'muruna bima la nastati'uhu, fa shari'atu llahi shari'atun mabniyatun ala at-taysiri wat-tashili. yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra walitukmilu al-iddata walitukabbiru llaha ala ma hadakum wa la'allakum tahtadun. wa ma'a dhalik ومع أن الشريعة قد بنيت على اليسر والسهولة فهذه هي قواعد الشريعة، مع ذلك هناك تيسير ويسر خاص في ظروف معينة كالمرض والسفر وبعض المضايقات التي قد تعتري الإنسان، وتكون العبادات في هذه الحالة صعبة عليه، فقد رخص له إما أن يفطر في رمضان أو أن يقصر من الصلوات أو أن يجمع بينها أو أن يتيمم عند عدم الماء وما إلى ذلك من الرخص المعروفة لدى الجميع. والذي أريد أن أقوله إن أوامر الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة وميسرة وعلى قدر طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما الذي يجب علينا؟ أن نطيع الله فيما أمر ونمتثل ونطبق ونخلص، هذا ما يجب علينا. ومما أمرنا به من ضمن أوامره أمرنا أن نتخلق بالأخلاق الحسنة. وقد أمر رسولنا
ونبينا وحبيبنا وقادتنا وقائدنا وقرة أعيننا أحد الصحابة ليكون منطلقا إلى جميع الأمة أمره قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. hiɗen hani yettugol Allah jarna Allah manta Allah foti sabuna sa ndaari moƴƴere Allah nden nde o moƴƴe men nden telen ka ndaariɗa o a tawa ko ɗon ɓuri mawnude. sa ndaari ko surri en kon a tawa nema makkon ko ɗon ɓuri moƴƴude. hara kala wannoɗo bakkatu no ardi ka yimɓe bakkatu hun ko luuɓay ando kaari waɗi bone hun kaari hun ma hara ɗum windotano ka tinde makko ɗo kaari hande waɗi zina, kaari feni, kaari janfike, kaari ño'i kaari waɗi kaari hunde kaari hara ɗum windotono ma hara ɗum luuɓayno mi tanginaki en tumbodirayno kara han wallahi law inkashafat الأسرار لما سلم بعضنا على بعض ولما تدافنا. si tawi ɗi gundoji hara ɗi gundoji ko woni ka ɓernde ga hara ɗum yaltitayno buy emen salmodirtano goy en surridirtano kadi goɗɗo mayo e nde nakko kaari waɗɗolan hunde kaari mijenɗolan hunde kaari min mi tawatake surrugollo o yande fureno walori ɗo ni goto surrata wa rabbil kaaba mi wondiri Allah kono Allah moƴƴe meɗen neɗɗo ƴetta kikiɗe kecco yedda Allah ha weeta Allah surramo ɗo o ƴetta kikiɗe kecco o fijida e ɓeygu goɗɗo o waɗamo ko faala ha weeta o yimo ara fotta alo bonjour ça va e jarama dinon to naala e ma e naala toon ɓeygu nden no e jang ɓe fija ɓe jala oga sa o yayna ene jogi ɗon transport noon mi ala transport ɗo di ɗon iɗan ɗe weldi si ndumura du tawino nduɗo yaltutuno ko honno wayno yetten Allah dey Allah no moƴƴi e meɗen no nemini en foti ƴetta kikkiɗe kecco yedda Allah ha weeta ƴetta ɗen tere maɗa kadi ɗe yeddirɗa Allah ha weeti ƴetta ɗen ɗon gollitira nemaji Allah ɗin Allah jaɓane ɗon konko on tigi ziniri ɗon haɗata si hibbugol ndiyan yani o yaa o hibboya ndiyan si Allah wino joni ɓay a waalo wadde jina so Allah jaɓi min kadi ngal dambugal ɗon fi hibboygol ndiyan ɗan ɗon gon mi uddi on to hewtano ko labtano heña o maapo kadi ɗe guite ɗe o waali darirde film uji sexy film uji bonɗi o ndaari ha ɓernde makko ɓutti si wewtino tun Allah on mbiguita ɗe ginni hande kadi ay andata ko rawne ko ɓawli ko laba e ko kaani o on mbiguite ɗen taw si haaju fewayno haaju fewata idan Allah no moƴƴi himo yurme en yeddirenmo terɗe o tagani en o halfini en heɓataka soodoyen de yen pellet Bruxelles ɗo ɗon jogui ɗo magasin ji boyi kono mi yaali ɗo magasin ka guite yeyete wona ka juuɗe wona e yeyede wona ka ɗengal wona e yeyede wona ka kine wona e yeyede wona ka koyɗe wona e yeyede wona ka awraji wona e yeyede wona ka ɓooƴe wona ɓernde wona joppe wona ɗamol wona ɗum ɗo wona ɗum ɗa ala hay si médecine on hewtini joni ittangol goɗɗo wattana goɗɗo kono ko si iwi e goɗɗo go idan ɗe tere men ɗe halfina ɗen eto ɗen jogoɗen ɗe no moƴƴiri dey sabuna sina ɗum ko ɗe tigi wonen e naadude yite Allah ngoy kanko hawja inna rabbaka la bil mirsad Allah no habbi no woodi ganta hun ka o turi
wallahi hay goto takkoyta ko ɗon o yawtoya ɗon ara ya ɗon piricirno wiye vrak inna rabbaka la bil mirsad innaka mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum inda rabbikum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun. An muhammadu amayay no teddirɗa ni no hettirɗa ni ɓiɓɓe adama ɓen fof ko an nelaɗo ɓuuri teddude ɓuuri hittude ke Allah ko an Allah ɓuuri yiɗude kono a mayay. Kamɓe ayɓe ma ɓen kadi e yiɓɓe ma fof ɓe mayay. Yawmal qiyama on fof on tumbodira yaray ɗon duka o on yettinano o min yettinno o ko minen min famano min andano min nanano minen ñaari min nanatano arabu kori min nelano toon awa fulɓe yahano toon no wolna on pular ko firti ko arabu ko nelaɗo wolno kon e arabu awa ɗum noon tigui tigui on ɗum noon waɗunoye awa joni ko ɗum habbi ɗon hande kadi thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. enen ɓe Allah neni nelaɓen e muɗum o landoyto en ko honɗum ɓe nelaɓe yottinno e mon ɓe yottinano ɓe darno tun entereji ɓe ɗumantinni tun ɓe fanki ɓe jokki hajuji maɓɓe en wowlay kamɓe nelaɓen kadi Allah lantoɓe ene on yottinno wallahi ko ɗum waɗi Allah addoya e nelaɓe fof tumbidira ɓe eɓe ɓe nelno oɓe ɓe nelano e mum ɓen o wiya ɓe mada ajabtumu mursalina ko honno jaabir ɗon ɓe ɓe nelanoɓe e moɗon ɗon jaabaji ɗin sertay Allah landoto nelaɓen ko honɗum ɓe yottini pellet ɓe seedo wonde men yottinno julɓe jabanoɓen seedo inna wallahi ko gonga ɓe yottinnoyamen ɓe wowluno haalaɓe posgoy ko minen salino idan no jeeya e ko Allah yamiri en ko hanuɗen wadde moƴƴingol ɗi jikkuji meɗen aqulu fi umqi qalbi wala udahinu wala ujamilu ahadan inna akthara almuslimina alyawma gadi utu min qibali akhlaqihim. miɗo wowla ka ɓernde an mi ittata net wona fiyo goɗɗo welto wona fiyo peero welto wona fiyo piyero welto ko wallahi hande julɓe ɓen ka alhaali maɓɓe on ɓuri jiiɓorde ɗon ko yewata diina kan ka ɓuri naatiran deɓe ɗon ko telen ka jikkuji maɓɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen ɓurɓe ɗuɗde ɓen de wona seeɗa ɓe ɓurɓe ɗuɗde ɓen nelaɗo no sendidiri hakkude diina e jikku wonde hiɗi hiɓɓodira wonde hiɗi serta a tawa wonde goɗɗo imo jogii diina kono tawa jikku makko ngu moƴƴa few wonde tawa goɗɗo goo no jogii jikku moƴƴo tawa o mara diina few diina makko moƴƴa few wonde tawa himo jogii diina mo jogii jikku moƴƴo Allah tawara koye ɓen jeeya ɗen ko ɗum waɗi o maaki ida atakum man tardawna dinahu wa hulugahu fazawwijuhu alwawu taqtadi almughayara aw alatfu yaqtadi almughayara ka arabu ɓe inni si waɗama atfu tun hunde kaari e hunde kaari hollina gooto sinano wiya tun hunde kaari nelaɗo maaki si ari ƴamugol ka moɗon sagata ari ƴamugol ka moɗon gorko ari ƴamugol ka mon ƴamugol ɓiɗɗo mon debbo ma bandirawo moɗon si tawi diina makko kan e jikku makko on no holni no moƴƴi okkemo ayi o wi altun diina makko kan o wi diina makko kan e jikku makko moƴƴo holli ko ɗi ɗiɗi sertuɗi
المسلمون الأوائل غزوا العالم بأخلاقهم الحسنة ورب الكعبة أكثر الناس دخلوا في دين الله أفواجا لحسن أخلاق المسلمين لأماناتهم وصدقهم وحبهم الخير للآخرين ورحمتهم وشفقتهم ووفائهم وأدائهم للحقوق وخوفهم من الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم. بيوندري الله julɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko naatirno l'islam ko sabu moƴƴugol jikku julɓe arɓe ka maɓɓe ɓen ɓe wondi e mum ɓe huwodiri e mum ɓen. wallahi wona kaafa laysa lissayfi wala lilbunduqiyati wala lilqahri wala li alqaswati abadan. wona kaafa wona doole ko julɓe arɓe hiɓe jogori marchandise maɓɓe on ka jungo nano, hiɓe jogori l'islam on ka jungo ñaamo, hiɓe jogii jikkuji moƴƴi, hunnugol aadi, teddingol neɗɗo, jonnutugol jon haqqe muɗum, gongugol si wowli, angal janfa, angal fenade, angal baddi, angal ukkagol e ko hana ukkade. ɓeɗo neɗɗo foppu no yiɗi sifa o si innama kaari on na fenowo few, on na jam on ko wola mawo ko ɗum, on janfata ko ha hande menen men yaali on no janfi, on go wujjata few, on go ño'ata goɗɗo, wuri ko jaɓata goɗɗo ño'egoyta ko makko kanko mo jokki haaju makko. On ko wi mawo ko ɗum, on so yeyima hunde sa falata ndaaro ko kañum tigi, hombo añi huwodirgol e o? hay goto aña huwodirgol e o. miɗo andi menuisier no ka meɗen andiranoɗo hari ko bambe to wonno gar watiri makko on place makko on honno wiyete atelier makko on, kono ɓurɗomo ari soodi ɗo joni waɗi étage o eggiɗo mi anda joni on to yaari ko Nuh o wiyete, so wona mi falju Nuh, maître Nuh. hari yimɓe arano waɗa demande ka makko ɗon fi lebbi 5 fi o moƴƴinan mo dankima baafe. sa ari o ina ɗo e lebbi 5 mi wata moƴƴinande ɗan jogui fe on ɗo mi fenata mi ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo no yeeso ma, mi wawata moƴƴinande ma ɗum ɗo ganin lebbi 3 ma lebbi 4 ma lebbi 5. o ina miɗo wakkili sabu andama o fenata few, o janfata ko few, ko halduɗon kon none no haldirɗon non leɗɗe ɗe halduɗon ɗen ko ɗen tigi o watta e kono wiruɗa no. sa yiyoyi tun ayna e moodi ene o tindino lango janfakilan ko kanko tigi ni o golli ha o anide hoore makko. ayi ko numɗa foppu no faala numɗanede, anira faala numɗanede an noon fenana yimɓe ɓen, an a faalaka janfeede. pelleti goɗɗo janfikema joni yeeyima goɗɗum no andi no boni, yeeyirima wasi no moƴƴi, manti ɗon ha a soodoyi ɗum a tawayi ɗum moƴƴa ha pelleta nayi ndaari ko huɗaɗo gerimmi, an no yawaɗa ɗo yimɓe ɓen. ayna husnul khuluq, ayna alwafa. أسأل الله أن يوفقنا جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثارهم واقتفى. أيها الإخوة الأحباء، أيها الإخوة المؤمنون، أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في طاعته أن يجمعنا في أعلى جناته،
أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. أسأله جل في علاه أن يحسن أخلاقنا وأن يجعلنا من الأوفياء ومن الأتقياء ومن المخلصين ومن المخلصين، وأن يجعلنا ممن يتأسى ويقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه الفاضلة وسيرته الأطرة وصبره ووفائه وجوده وكرمه وشجاعته وتواضعه ورحمته وحبه الخير للآخرين. اللهم آمين. musidɓe julɓe tedduɓe ɗe yetta Allah ka fuɗɗode e ka hakkunde e ka timmode. Ko kanko hani yettude, hani jarnude, hani mantude, sabu ko o waɗi kon goɗɗo wawata wadde ɗum goy. Ko waɗani en ko wallahi goɗɗo ko yiɗi en wo o wata en waɗande ɗum. ɓay si goɗɗo hokkorima sonnajo ko ɓay hari Allah tagima waɗanima ko ha to jini e sonnajo. sa i goɗɗo hokkorima dolokke ko ɓayno dolokke on no woodi ka agge. sa i goɗɗo waɗanima kufune ko ɓay hoore no woodi. ko Allah waɗani en kon no ɗuuɗi kori anditen ɗum, kori jarnen mo e ɗum, kori manten mo e ɗum, kori wata en yeddirmo ɗum. hersen Allah ƴettugol nema makko on tigi daro yeddiramo. Allah okkore ɗon mbuuɗi wona heɓa ɗo 100,000 euros immoɗa ɗo innano fiyo ɗiyoɗi hiɓuru buy accu mi yaha mi darnoya bar dancing nokku kaari mi waɗa moterwi awa harano mi naɓa ampiliji hara si umi ɗo haray wano 5 kilo leydi haray ɗum no nano on tumati yimɓe ɓen aray. si goto kala ari ɗon yoɓi ɗon 5,000 miɗo no andi nder hitande nden ɗon ko fanɗi o ko fanɗi guluji 10 yimɓe naatay ɗum si multiplié ma par 5,000 ɗum heɓay hasaba kaari. immoɗa ɗo ƴetta darnoya ɗum waɗa ka amete toon waɗa podium on waɗa ampoule ji huɓɓoji boɗeji daneji ɓaleji yimɓe ɓe andano hay torso fayda ɓe yiya ɗum no maƴa no malmalta hehe goɗɗo no darna nokku kaari. Allahu akbar. waɗa canal wi ɗon tawa chaine ji ɗin fof awa hande ko vidéo ko hunde kaari rondoɗa canal ji kanuɗi ɗin fof naɓa jonnaɓe jiwoy koye andano e hunde sowona remugol e ɓirugol. hollama ko foti yima ama jangginaka dina cukaloy no darni tubol muɗum ɓe ara ɓe jokka ɗon jiwo ɓiɗɗo kaari jiwo kaari en on reedi honto reedoyi e anda ka meteɗa ko toon dow o heɓiroy oɗa kadi heeɓi oɗa kadi waɗi nde wotere ɓe watta yargol beere ɓe watta memugol dorogu ɓe piira sabu jiwoy ɓe wartidira. sifa ɗum waɗi takko ka amen piira ha goɗɗo lutti toon sabu jiwo inna yo ferme hey no woodi ko waɗete hara ɗum fermaka fermana hoore mum goto kala yo jogo jiwo muɗum ko satti o ta jiwo yi'e toon ye si pantali tun ha ilike toon ha ilodiri toon ha yurnike lele surwoyiyaka ko nde wotere ɓe yaha toon wiyetuma no ɗum ko puydanno ɓay kaari arali Allah waɗi ɗum ɗannini. idan ndaare oɗo ƴettuɗo oɗo nema Allah no ɗali woɓɓe goo ɓe si ɓe hirtike fayda ɓe anda ko ɓe soƴƴira si ɓe soƴƴi ɓe anda ko ɓe hirtora. o ƴetta on 100,000 euros o jonne an ƴettaɗi ginna Allah ɗiɗo ko ammi haɓirta ɗi a anday a jonni ɗo 100,000 euros gañoma sabuna kala ka wiɗa
yo waɗe ɗi wattake ɗon. Kala ka yeddeteɗa ɗi heɓay ɗon ɗi heɓay geɓal ɗon. Allah fan ka buɗe imo wawno ɗi yolude mo wawno ɗi sunnude mo wawno wurtude bandi e maɗa yaha ange majji fof yaa ɗon bandi naɓa on fof mo wawno kono acci ɗon. inna rabbaka la raufur rahim. Allah ko yurmeteɗo, wallahi Allah no yurme. siko enen sikkude ɗum waɗayno moƴƴoɗa e goɗɗo moƴƴereji ɗin fof o yilto o holle yawreji ɗin fof, mettereji fii ɗin fof, boneji ɗin fof, boykotugol ma ngol fof yi on ɗon accamo ɗon, accidamo e ko jonnuɗamo ɗon ko hombo e men wawi ɗum, hay goto wawata ɗum. ko ɗum wasi Allah wi laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. iden moƴƴinen jikkuji men ɗin, moƴƴingol jikkungol koko ekkitete, nande makko ko windete loote yare dey. moƴƴugol jikkungol no fuɗɗori taw ya wonu neɗɗo cippitiɗo yankiniɗo, ta ndaaru yimɓe ɓen wonde an hiɗa ɓuri ɓe fuu, accu yimɓe ɓen inna hiɗa ɓuri ɓe fuu, an o tawi miɗo ɓuri on on fuu araya marsinal ɗon goo wonu yankiniɗo. ndaaru nelaɗo meɗen sallallah alih w sallam, Allah wi fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alqalbi lam faddu min hawlika. ko sabu yurmede Allah, Allah waɗi annelaɗo hiɗa newaniɓe, hiɗa ɗataniɓe, hiɗa cippitaniɓe, hiɗa yankinaniɓe. si a woni no ñanguɗo, ñaaɗuɗo, fidduɗo, mettuɗo fii, ɓe fof ɓe dogayno, hay goto bakatanoko ma harano marsali e hoore nelaɗo wahayino cippade e makko, ɗoftagol mo no farli. hay oɗo so woni no ñaaɗuɗo ñanguɗo yimɓe sakotono, enen luttuɗo itte sikke ka ɗe gandi ko yilamɓe gono wonno ñaaɗnoɓe ñangunoɓe, kono buyɗogu no sorti heɓɓe feere ka yaara ka frontiére wonno dogirɗo yaltiroya toon. idan wono cippitiɗo ko ɗum waɗi nelaɗo sallah sallam sa arino a tawdimo e sahabaɓe makko ɓen a andatano ko hombo woni Muhammad. ko ɗum waɗi sen daari al arab yatuna ɓe gol man minkum Muhammad, man minkum Muhammad aw man minkum rasulullahi fa yusharu ilayhi hadha huwa Muhammadun rasulullah summa yati liannahu laysa lahu tamayyuzun kana yajlis inda muntaha almajlisi. o jottono ka hatta ka majlisi on hatte ko ɗon o jotto. eɗen andi qissa fewde ko ɓe yawno e guere no gasa ko gaswata zatir riga ma gaswa goɗɗo goo, ɓe yahi e burure tawi ɓe ronkiɓe ene joni o ɓe nangue wuuli mo ɓe ɗaɓɓu joni ɗowdi ka o fowto mo ɓe ɗaɓɓana hoore mum ɗowdi. la sala sallam kañum ka ɗaɓɓani hoore mum ɗowdi waali. ɗen andi arnoro ɗon ƴetti kaafa kan maƴinimo inni e awa ko hombo noon renete ɗo, hombo dandete ɗo joni ayna e maɓɓe fof no ɗani fewno ɗo lotti en ɗo tohino kaafa kan a jogaki jogoram men hay hunde, hombo dandete ɗo. am qissa on no wowla fi mon konno karama ko ɓurɓe ɗo ɓen no sellini mo o wini Allah, o wino Allah, konngol Allah maƴini oya o diwni kaafa kan yani o hocci kaafa kan o wini an noon mi jebbilike e waɗalima e hunde. ndaare shahidi on ɗo lar sallah sallam kanko e hoore makko yaw ɗaɓɓani hoore makko ka o haalo, wona garde présidentiel, wona wiyeede yo ɓe are ɗo fof pottite imme ɗo ɓe arde ɓe senade ɓe sentade ɓe waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗa. nam ka sakkitode o wonno gardeteɗo ɓay ayɓe ɗuuɗi, nam tawno ko be o garde par ce que woɓɓe goo tawi joni ko falamo ko warde ɓe gandi yahud banu Qurayza en ɓe wanno complot ɓe faala liɓude hayre hoore makko. bal debbo yahude jogo wanno poson e koyngal dammol ñammigol fi war ko ɓay o tawama joni ni ko wonki makko ki ɓe faala
te fewno ɗon ko nécessaire o wuurugol ha sharia on timma o watta aynede o watta hiwede kono ko neɗɗo yankiniɗo kala arɗo jogiiɗo haaju e makko o hewtaymo o wolnamo haaju makko on o hunta haaju makko on hay si ko jiwum no ɓe wino hay si ko jiwum aray jogo ko ɓe jogo junngo makko ngon no na joga junngo makko ngon de nda sa sallama junngo makko ngo mema junngo debbo jana kono ko garani ko jettamo hakkunnamamo ha kako faala ɗon o faala kay ɓe boynana haala makko kan haaju makko on enen laaɗo ko hunde kare ma penimmi idan no jeeya e moƴƴugol jikku a wongol cippitiiɗo ɗongo no jeeya e moƴƴugol jikku a wonugol hunnowo aadi wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula hunden aadi di laaɗo sallah sallam no maki thalathatum min alamati nifaq o maki ida haddatha kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida atumina khana tati ko e mandeji holloji wonde o ko nafiqijo laaɓuɗo pos jeeya andi mbaadi men ndin a janggata e ka tinde goɗɗo ɗo o ko nafiqi ma o ko julɗo ma o ko kefero ma o ko ɗum ɗo ka mbaadi ɗo andata ko acte on tigo on golle on tigi ɗen kon guɗi ɗin kuuɗe ɗen ko ɗum o ñawirte ko nante kaari wi hunde kaadi yo o wuli ɗum hare na o julɗo kaari waɗi hunde kaadi mo waɗi ɗum hara woni nafiqijo ayi ko acte on ñawete o maki piiji tati ko mandeji ko andir ton wonde oɗo ko nafiqijo mo tawi ɗi tatino ɗi timmi e makko yo andu o woni nafiqijo 100%. si tawi ko seeɗaji woni ko timmi e makko hara ko seeɗaji woni ko timmi e makko siko goto ma siko ɗiɗi haray ko pourcentage siko goto haray mo jogui 33,% nafiqiyagal siko ɗiɗi mo jogui 60 e goɗɗum %. si ɗi tati noon ɗi timmi hara woni 100% nafiqijo o wi si o yewti o fenay e nder yewtere makko nde ndaren ko hombo e meɗen ƴettata bimbi ñalla wona ha kikiɗe goto kala e watta yiiɗa ɗum ɗo ƴetta bimbi ha kikiɗe hara o fenali fiw naka sawɓe naka sama kala taw si en wawi ɗum garan itti e sikke kan itti e sikke kan sa konti yontere ma lewru bal enen fayda ko kontuɗen fenade ko fenade nde addani nafoore kala fenade addande en entere hara nden ɗo na fenade nden na probléme no mi fusima hoore nden hande o sikkuno hande hewta kono hande komi guerima kon mi wiima hunde kaari o sikki ko ɗum mi yahi waɗa hunde kaari on woɓɓe mi untoymo nder to ko hunde kaari mi heeɓi juuɗe makko c'est bon idan hunnugol aadi ndin no jeeya ko hollata wonde on tigi ko julɗo so o hunnata aadi kadi ko nafiqilal maki wa ida wa'ada ahlafa so o fodi o hunnata ka sakkitode wa ida atumina khana si o hoolama o halfinama hettoroyo ka police ma ka justice jogiiɓe keesuje ɓen hoolegol halfinegol ko piiji ɗiɗi ko imma hara ko jawdi halfinaɗa ma hara ko gundo halfinaɗa ɗum ɗo ko beru men nani beru men pette halfinama kalifa janagoy yaha ko o fuɗɗota wolgol kaari no wolwanimi goɗɗum o wi noon tan mi wowlan hay goto miɗo wolande ma andi an ala komi suuɗete kono ɗum ko o wi ko tan mi wowlan hay goto bonni o wi ta wowlan hay goto a fuɗɗi ko wolande on ɗon onno gandi no mari mo wowlan idan so tawi on tigi si o hoolama o bonnay hoolare nden inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa ida hakamtum bayna annasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'idukum bih allah yamiri en yen jonnutu hoolareji ɗin hooliɓe en halfini en ɓen si en ñaaway hakkude yimɓe ñaawire nunɗal taw si hiɗe ñaawira nunɗal hay hakkude ɓiɓɓe men ɓen en ñaawirta nunɗal ha
hakkude ɓiɗɗo batajo e ɓiɗɗo bota ɗon si tawi ɓen ɗon haaɓi joni ko wigol ha miɗo andi koy ya jokki o tun kono e huwodiray mi mantuma hara noon ala daki taw ko hombo toñi amma ka rewɓe wallahu lmustaan si tawi ko toso kun yiɗa kun ar kun neɓali taw déformali taw piiji ɗin fof ñiiƴe ɗen no rawni sukundun no juuti awa gaɓɓu koy fof no feppiti no yeɗɗi no ɗumantinni awa oɗa kañum woni no joni yummira o si no wowliro taw tutaɗen ko to fittoy to ko si ɓen ɗo fuɗɗike haɓude ko yetagol mata o ha miɗo andi ko ya haɓɓiti a yaltinayi oɗo ɗum noon ko an yaltata acca oɗo tefata taw hay ko honno waɗi koɗi lande men taw ko honno waɗi mi tefa mi landaki miɗa andi koy e mawɗo wa ida hakamtum bayna nnasi an tahkumu bil adli ñawire no nunɗiri idan no jeeya e jikkuji moƴƴi ɗin wonugol gonguɗo harana fenowo wonugol hunnowo harana jamfotoɗo wonugol moƴƴinowo harana bonnowo wonugol mooɓowo harana lancowo wonowo jogitiɗo hunduko mum tawa ko wulata kon fof koko moƴƴi wona ko boni etu konnguɗi ma ɗin etaɗi laaɗo maki rahima llahu mra'an takallama fa ganima aw sakata fa salima yo allah yurmin neɗɗo si tawi hara o wowli o heɓay nafoore o heɓa baraji o heɓa bénéfice e yewtere makko nden ma so tawi ɗum ɗon gasta o fanka o hisa kan o yawi ma in nadimtu ala sukuti marratan wala gad nadimtu ala alkalami mirara o wi ha hande mi nisali komi fanki kon kono komi wowli kon mi nisi heewi komin jaka mi wowlatano ɗum ɓe wi an nutqu zaynum wassukutu salamatun fa ida natatta fala takun mikthara haala ko cuɗari kono deƴƴere ko kisal si tawi woni a wolayta ɗuɗɗin haala wingingoy heewugol haala wingin ɗum ko ella molanaɗo hara joni en wi'anoma kala haala ka wowluɗa si tawi bakkatno e muɗum a ittay 50 euros si bakkatu ala e muɗum kono na lawol ma julakima fes a fota e wowlde fi ɗum na anduwa wowlde fi ɗum ɗon haray ko 5 euros ittata sikkuɗen harayno ɗe tolanɗe meɗen ɗe juutayno juutatano hirdeji ɗin juutatano mo ari no fuɗɗorima ala he kaari no waɗi hunde kadi wallahi wa rabbil kaaba on tumata ɗaɓɓirano goɗɗo haala ñallal ngal fof ara wowlani par ce que o miijirta o ene est ce que mi wolnuta ko 100 euros on yahata ka ko 5 euros on yahata par ce que kala ka anduɗen ɗo si tawi a waɗi hunde 100 euros yahay he ɗon a renoto moƴƴi de tuma waɗɗaɗo wo ko par accident daari komi geri daari ɓen modi fayde a banto hoore maɗa daari mi anda komi huɗaɗo min nandi daari komi geri hoore an 100 euros yahay ɗo joni kono haala kañum akkittu jur nelaɗo maaki ko ƴettoyta yimɓeɓen hippa ɓe guusa ɓe naada ka yiite jahannama ko ɗe ɗenɗe maɓɓe to ɗen jogoɗen ɗenɗe ɗen laɗo sallah sallama ko makayno kon ko seeɗa konnguɗi seeɗaji ɗi tawata ɗi fopp ɗi jogii nafoore to ɗen enen kadi ñentinenmo wallahi sa ñembi nelaɗo hara e heeɓi jikku moƴƴo sa heeɓi jikku moƴƴo nelaɗo no sallah sallam no maaki haray ko an ɓurta ɓattoyade nelaɗo place yawmal qiyama ka hombo e meɗen woni faalaka ɓattade nelaɗo ka nelaɗo toloyi ɗon ma ka nelaɗo werna ɗon ka aljanna sago men hen fof en wonoye takko nelaɗo ka hombo woni faalaka ɗum hay goto allah okkoren tefore makko nden waɗa en takko makko o wi ko ɓurɗo e moƴƴude jikku o ko on ɓurta mo ɓattoyade yawmal qiyama na wi deydey ko menen ɓe termiɗe ɓe ma menen ɓe kulamaɓe sagale maɓe ɗo maɓe to ko ɓurɗo moƴƴude jikku o ko on ɓurata ɓattoyade nelaɗo ka tolande ɓorde taw ka dargal ha hewtoyi ka aljanna nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam julɓe ɓen fof ko ɓuri timmude liman ko ɓurɗo moƴƴude jikku
ndaare o innaali ko ɓurowo juulude on, o wi'aali ko ɓurowo horude on, o wi'aali ko ɓurowo hajjude on, o wi'aali ko ɓurɗo wawde janngude qur'ana on, o wi'aali ɗum dey o wi ko ɓuri julɓe ɓen fof ko ɓuri timmude limanu ko ɓurɗo moƴƴude jikku. O wi moƴƴuɗo jikku, neɗɗo moƴƴuɗo jikku hara o ñallata horude naafiilo, o walata juulugol naafiilo. O wi himo hewtoroya daraja neɗɗo mo moƴƴa jikku kono kañum ñallay horude naafiilo, walay juulude naafiilo, kono moƴƴa jikku oɗa saabu moƴƴugol mo jikku ngol daraja maɓɓe o hewtoyto oɗa baraji ko oɗa yoɓa o kankadi o yoɓete. O maki haɗi selluɗo ala ko wallinoyte e peesirɗe neɗɗo julɗo on yawmal qiyama e moƴƴereji makko ɗin ko ɓuri teddude wa jikku moƴƴo. Eto ɗen moƴƴinen jikkuji moƴƴi ɗin, jikkuji ɗin eto ɗen elten wonkiji men ɗin. Goɗɗo wi ko wiyete moƴƴugol jikku ko hulgol Allah e okkugol ko mari kon e jogagol boneji mum ɗin hara ɗi hewtali yimɓe ɓen. Alkhawfu min rabbil wara wa badlu nada wa kafful ada. Sa huli Allah o wonɗo dow ga ko marɗa kon e moƴƴereji a okkitiri, guddo moƴƴuɗo jikku ɗum ala heɓaki taw mi anda so heɓoyta ko e siècle ji aroji ɗi ko guddo kono mo moƴƴi jikku. Okka ɓeru ko marɗa kon, jogoɗa boneji ma ɗin hara ɗi hewtali yimɓe ɓen. No moƴƴi jikku kono piyay, no moƴƴi jikku kono yennay, no moƴƴi jikku kono huɗay, no moƴƴi jikku kono a jeejay haron kayinna si kam e leydi hiɓɓidirama mi sali mi jaɓata. No moƴƴi jikku no mawnintini, no moƴƴi jikku tuttay karafaji sama kala no kafful ada, boneji ma ɗin jogoɗi iyeƴa e ma hara ɗi hewtali yimɓe ɓen hara woni moƴƴuno jikku. Yo Allah moƴƴi jikkuji men ɗi. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد صفوفهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين المضطهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الإسلام، اللهم اجعل الدائرة على أعداء الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن الكفار قد طغوا وتجبروا وتكبروا وسعوا في الأرض فسادا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقصفهم من السماء. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم ألق العداوة بينهم، اللهم اجعل سلاحهم في نهورهم، اللهم اجعل سلاحهم في نهورهم. اللهم دمرهم بسلاحهم. اللهم اخرج المسلمين من بينهم سالمين، اللهم اخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا. اللهم انزل علينا من بركاتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب رزقك، اللهم افتح لنا أبواب رزقك، اللهم
وافتح لنا أبواب رزقك. اللهم أغننا من حلالك عن حرامك. اللهم أغننا من حلالك عن حرامك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.